Morning guys, it's a lovely day here in the Eastern Cape and we're here on the farm Meerlust with a mega springbok, pure Damara breeding of springbok, and we're moving them to my friend Roy here from Kalahari Genetics. Roy, so nice to have you here. Thank you, Willem. Yeah, it's a pleasure to be here. You have a very beautiful place here. Thank you. And thank you to get some of your animals. I think they will do very well in the Kalahari. Yes, and they're going from the Karoo to the Kalahari, and I think they're well adapted. Yeah. Beautiful animals, pure Damara genetics. So I wish you all the best and thank you for your support. Thank you. Yeah, it's a lovely day here. Veertien. En links, kom ons vat daar links ook aan, dan meet ons. Kijk, hy gaan nou ons super troppietjie toe. Hy gaan maar net daar omtrent. En dis nou van die nuwe bokke wat? Ja, die ander. Dis sleg hier, hoor. Dis iets wat hom by mekaar getrek het. Hoorie oom, 14 en Damara's is baie skaars. 14. So ek jy tek. Ja, ek het ja. Dis baie spesiaal. Dit is nog nie lammetjie nie, net. Ja. Nog 12 wol dink ek dan. 12. Ek dink daai horing is die langste. 16. 16 Die meet sy 16. Plaas 16. Achttien en 3/4. Tussen daai ares. 16 en 1/4. So jy moet dubbel groen wees. Dis weer dood. Dan is hierdie een 18 en 1/4 al. 18 en 3/4. Ook 'n 3/4. Hier is my ou maat. Jy moet 'n bietjie foto's gevat word. Ja. Dit was 18 en 5/8. Die teelman, dis Die teelrap. 18 en 'n half. Kyk, hy een horing stomp gewerk. Die ideaal sal seker wees om hulle hier te weet te gebruik op die klomp nuwe ooe om daai teeling geslote te hou en daai genetiese pool te begin krimp. Is daar 'n nommer op my telefoon? 13 en 'n 8ste. Dis reg, sy sit. Dan bring oom gou vir my daai halgeweer.
Net voor oom ingaan om af te laai. Gaan ons net gou weer deur daai ram wat ons net gesien het hier binne. Gaan net gou deur enigiets wat hulle kan Kyk al uit. maak skoon. Ons